Shubor nakaslem jong unongsan hima. Benda kasngi ke Henry Utarik Jemang Araja Arpasau, ke Henyotrap Integrated Territorial Organization Riboy District, hapok ke Jingelam u General Secretary, ubak Marius Malay, lembat kiwe-kiwe kinongkit kam bahakmat jongka, kata u Legal Secretary ubak Michael Siem, u Transport Secretary ubak Evershine Warjri, badru haka Jingedan lang ki Executive Members, kilalet banyak kendu ya ke Additional DC jongka Riboy District, ikong BL Pakenten, halor kadar khas ke bakiladap banlet bu haka office trekam jong UDC halor ke jingyat ladlan ki kali kit mar bom yang ki kot kisla ni ki chalan na surok bypass ki bawan na shillong bat yat lingba ka shnong pathar khma jirang shate bat mi sha asam bat na kate ka surok ki layat sha bangla ban pen poy ya ki mar haka te ka jinglet ya kendu ke jongki ki la yo ru ban yakran halor ke jingmi jongki khadop talasi ki ba be an ni ki illegal check gate hasil enter ke surok bawan nadu try bat mi shanong po hak ba kite ki check gate kimdei ki bala aibo da ka sarkar bat kimdei ki bala bu application hapo ka office jong DC na kalyang ka additional DC kala menjur ya ke jingdawa jongki ban penjari da ka an shispa saupusau CRPC halor kite ki khardop talasi be an bat kate ke jingrung jingmi jong kite ki kali kit mar klemkot klemsla kajanmit ka busuk ka bukman aparo hi kinong susnong jong ka state pejalaya po gabriu hanyo trap ka jongi mta kasngi kumba pilai ngidon po DC Riboy district angne hakaba ka jingmut ka jongi ikwa bani kendu yo DC dari ngimtip na ka e gadaw o ba lemla banwan ane lemla ban asen ya ga duty ka jungum na kasngi jalo saya kadai apden ka jingpun kam ka jungum ngimla batip ya kata dari donbok ngilayo bani kendu yai additional deputy commissioner ibadai i Mrs. Imadam Pakenteng dari kerkum gajing yo gajungi bani ekran alor jong di dorkhas ki bang lebu layo bani piliu jengmut bat in kamtam ha ka bedai bat kine ki kali ki truck pick up ki bedaya langba kite gilan western zone hantai kamtam na gilan snong jirang tharkmat ha ka bedai bat kine ki kali ki doyong ngila banong ha ka bedai bat kine ki kali kit piat kit sini bat kiwe kiba ngila banong bukide kimar illegal kikit kiba lem kikot sla kiba biang kamtam ya kacalan kimar bami na po Meghalaya ki Poisha Asam kimar ki bami na po Asam ki yai lang ba ya ka Meghalaya ki Poisha Bangla ndri nakalyang jong police department ngimtip na ka e gadaw bakimla bante lakam yakum kite ki jajkam illegal ki bedaya rum ki bami na kite ki thai pat kamtam eru nagalyang jong DC office ikwa bukan simkhia bante lakam yakum kate ga jatkam namar ngitip ba kite ki kali ki ya klem ki kot kisla ke babyang klem ki jingtho ki jingtar klem ki chalan ki bedaya ki shu ya laj lamba state ke jungi pat kamtam eru akine ki singi kumbang leyi kilabun kine ki checket ki bangila banong kidai ki checket illegal ki bom syam don watang iwe ikot islaro ki belami kamtam ngila ban kedau syai terkum ga dorkhas ka bang labu apo ka office jong ka DC par kamtam ngila kopi syapo ka office jong SP ngila pha ya ki kopi ru ndai nagalyang jong ka SP office nagalyang jong ka DC ikwa bakin lek inspect hi bakin le jurip hi ya ki check get ki bami kamtam agine ki lenti ki bawan nadu na umtrai ki bami sedu sanopo kila bun ki ceget ki bami hasil ter jong dok surok ngimtip lada ki biang na em ya ki kot kisla ki jingtho ki jingtar ato kila dai em ki plat authorize la government ato kila yo em ka chimbit bakin bu ek ki ceget hakaba nagalyang ga jungki hi nagalyang ga jungi hi nagalyang jung office ka jungi la ong ba tat adu menta bakam pedon gano ga application ka bawan bu lane ka bawan apply nam ta ki ceget ki blami hasil ter jong tel surok dari singau lengo ba kumno kila ban penmi lane kumno kila ban bu ya kita ceget klaim gano ka application ngila panong bakil adai lupa kita ki illegal ceget namar ba ketkum nakalyang jongga additional deputy commissioner kala kubur bakin penjur ya kadega CRPC 144 bakin page perman ya kita ceget kulami haki silter jong te usurok dengan ngeks kam barangaliang jongga SP office jongga Riboy district bat nakalyang jongga DC office ru bakin simkia bakin le jurip dalagi komando rajong ya kita ceget bami hasil ter jong te suro tang kita kitin boleh syukun boleh syejar